Lumalap. Again, Pangkong. Ay, lumalap. Pwacye-John got. Los Pwacye. Kulo tamla Triskel. Cashing and Cockshucking God. It got the Kashmir got more worship, eh? Wow. Praise. Now, Mutlash Kushaga, that's got the she fell last number saying you, Akalamimo. The Father seeks authentic worshippers. The Father seeks authentic worshippers. Gospel also nakos, Foslong Nakalongakos. Pahpah el Shuk, Mwet Pwye. Afin chaklar sa bange, kaya ito ka proile peke me tiget fashion meta. Dan wala tamal Triskel. In we met nagawala kepelching in Cockshucking God. Pahpah tamashin ka sao pa. Si fe phone ke witching yo. Ito ka ke meton kos, fostong lakos ngeton lakos. Na Shakpana unichemet aleshinakluo, unichemet nga ba our Father and the Holy Scripture. Our Father and our God and the Holy Scripture. Chisaktu. God large emas maslamatal. Masika term from good with career relationship met up on Gaslan God. Namasing pa Pahpah tamashin ka sao. Siya alla fall na ke unichemet ngan our God and the Holy Scripture. So the Holy Scripture got alla to factla ke Victoria le kyan em to kanam sing ito na ke our God sing our Pahpah tamashin ka sao. Nagat kyan em gela kapin week na phone sing e from kun la wang in mit fella ito in los kai si when Pahpah tamashin ka sao. Dake makulik met. Pangayin na si yoke met. Na even got the loin again na si yoke met. Sangkat len aksashi yigatle. Katikan we placing si may taga katli ke fos me longon na ke longon akos ke son sapta akos. Matan si Maria si ma Jesus la from na si fat mo siepel me kumtena on somni Jerusalem, kumtena on somni kantar final so kong Samaria ngai alu na si siepel anywhere you can worship me. Nara kadeta ka masing pa na kadin actress met men na pa masima kadin na ta na kaya na kastan kat kadin kalam kala Genesis 3 fall of man. Genesis 3:15 ne arsh elya si sikya ke makuluk mataka na fela ne arsh ulela si makatil relatari but from kun covenant with dispensation nga taga ikaya kadena kadin die pena how God deal with people in a specific time frame kadin die while so much like a Genesis think a revelation kadin kalam kela belchi chijel from nishin tan ching it na ngon sunore tasok ta chijel la kalama siepel ba sifa singa ta na keng alu ke ngon pwaye nine ba orek makinya ko na so therefore kadena sumni ke Genesis told it na kauli in sien their spirit was dead and physically cursed their body and environment like that curse pe according to me Genesis 3:15 nige 17 for si gas nga that condition gas dak na sila naman catch with disobedience nakatpalagin mga environment mo siya machine can inherit sinful nature siya that's when across history and humanity so if we take him as we get 3:15 about the manic tin at tamil Triskel lakate ke angan kel servant ma el pa ito ko shukle len free mukena en Israel a fellow on the phone
wanain alam shikchen na shil shashingan in lam gana malan med Israel nga taga na shikum kan gyang gyal el taga like fell on the phone Shan Jesus Christ is well enough to contain every sins in this world. Naro ka taga liye na ke sham shi ka taga liye ke Jesus ntan Samaria shingan kan gyal gyal ngon shi alu ke ngon shingan in the Gangala, when cut ngon chipang, and the only way we can worship him is in spirit and truth. Now that's Saptakos part from when you first long like a long lacor, but that's like a Sapta told you that Jesus is like a mission Nicodemus. Okay, got in rather pictures in Nicodemus, Elieta Masap, one Moses, in and out. Teacher of the law, Shipang, El Tagage. Me Sanhedrin chima from pan I court system chima land me choose under the Roman Empire in Belgium. We did know barela mashing and el Carlos megaphone young. Jesus let go, we know that come from God. The Tiloma, Arch God. Don't blood Jesus unless one is born again. You cannot enter the kingdom of God. Sabta si mada to na kemjing ngata na matan ko rosi Jesus fan alfa mugul me ko tumom mugula kon ko singan temato mo. In other words, this is the very right side to makuluk in that time frame. El na matan Samaria si mugul on course. O masing pa ngamen in shalala mugul si ma ito masapan na phone na Jesus ang nika na siya isusta kang anman ka hindi ka nilyak na kaya pangan top lang na siya Nicodemus siya nakatangan na kaya top si malasang na siya matayin ko siya ito na let you feel how you worship the Lord matayin pa ito sang na siya mukul ito masap siya sang na siya matayin siya masangayak imit in fact this is how you worship the Lord. Na panataga na si kumni mo singing. Matayin ko siya. This is how the gospel work. Gospel singing sa me. Eltagan kan elama kunuk na kaywa. Di mantin lig Israel na magayna. Mantin fell on the phone. Mantin matayin ko siya. As a matter of fact, siya el fact ya ditila eltagan na kaya di may woman o eltagan na kaya may mas yun na. Kat na phone na mas. Kat na phone na misya. That's the point. That's the point we need to try for. Gat na phone na misya, nakacham kun weak na phone si Tarya, kaya kastan ka. Kastan ka pagkacham kun ngayon, aksasi kat, katin ang susta ka ngan, first of all. Katin kanan ka Genesis ni Revelation, man, masing nga, takasin ngan man ka. There's some scripture, key text ka cham kun ka weak Tarya. Bible na kayo, utaga ke ngon man God. Ashibain me luti ashib inkai in actuosye in akate yeshwas. Nashin Mwet kamitlan God inakula fall. Inakula fall na kayo mawuna kayo. Nashin pala kalmo ni siete sungol megor fosmol dolyo. Itakle section aklo ke temple. Kat pa temple. Shid be fact yokshu bayen key furniture dolyo man ke section chengan. Te point bread, candlestick, na we altar of incense chengan. Fingat te na chisel may pa bread in mold. Fingat te na ke oil ako man na kastan kata pa inain katin lutut ke in pel na kayo. Candlestick nga fa chisel fa may ba light of the world. Even kate issues na kang man God kade we're not being fit the word kalam chigan wang in your or kade te may kring sinasin God. When altar of incense singan. Taganing kalam na paila yok chupagan kalam ke Revelation no lo for singalia. May ya pa isik na siya isla mamangkata.
Na si be give direct key points ka key dates in 1990 ke 2002. 2002 ke 2025 yalong ol dolu pakat sumigi gaslan God. When Papa si mother at makin ne mo siya nging te mau ta ka ke inspiration lan God. Ke ngon lan God. Para itak ke mak mispel nga aske kai no yana kayo jo vai tak le bag. Na meshi ko sa ngan ministry ta kana gen kadin for laulia. Is some Kaslan God leads to repentance. Nakatata ka lieta na siya itay ni na silas nga papapatamasin ka siya. Wangin medita siya yan papatamasin ka siya. Kadina na phone nakaiwan na for lauli ako lalfong. Even na inspire for the last 23 years, teorik magyangan God, we all need to come back in. Kad ini na napay kadin kalang galam, may shoes na gangan siya. Naikek lamang. Kadini na. Wangin siya met ito akwakwan ka na niken me, chisilak lang me. Niken na shoes na gangan ka. Now, Bible si makaniga 2025 masasya siya ngayon. Everyone who laid their hands say malang God para government lash nga, para church lash nga, kat force ni mo siya. Namanas, loy na gefak nga. Tik na das nga kat mat mas na pa mo siya. Email lash ko siya nga wangin lep. Na fat mange kadin sang na geproy. Kat ini na kadin proyingin. Or with that, namanas. Kat na kayo wata ka proy ke met flash. Yok na nasinkat na ni kaskat la kadin. Te siyang ang tawuk ke pajang adin taga me bangon mo na ke repentance nga. When issues ta kang man kat may nan sikyak niya na. Or with that, pasal ke yok, tanap na siya kung matawan, we pa na pray. Katina na kat. Katina na government, katina na katingin na. Ingin na. Papagatal su kaksyakin kum ke belching. Kat kulo malap ke na kayo. Belching kum sit ba siya na siya smut ko sa hindi kasi pa ako nan long. Kas mo long. Chi siya si fena fat na siya. Matayin ko sosing mo. Siya bel katikain. Katina na sumni Jerusalem ka na Samaria. Ayan nakadashwa kadingat na sumalu. Kaksyakin ko. Na siya katin na siya kalmen masing. Akatin na pala may kalmen. Look at nga na paising. Kadinali kanan gala. It's not the outside or inside of us. Wana Rome siya lu. Fos siya nagaluwak kanan. Kasi ben pakutin yok lom makatli. Kadin kisyakan katyak. Si fan. Alu siya kadin kanan gala. It's sacrifice. Pa worship. Pa alu na pwaya. Kadin offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Pang-alu pa pang-aluin nga no. Amin kumkat nga ni siya. And that is the only way we can worship you. Papa, mana kayo mga tinakyalan ke fashion na ke yalong dolu somla na mishenye. Nakanas na siya, Papa. Nakanas, walang magkita. Kung magana itay na nalaskay siya. Actually, what's siya kat kepelching? Flowing kat na yung kepelching, Papa. Nakanas. Di mga katitakain, mga katintaga, ala, with a contrite heart, katina na ko, Papa. Long broilers. At kaksakin ko. Lay siya lang siya. Usigas mo luminak siya wasigat. Ditigat. Kaigat ak siya wasigat kepelching. Akte na siya suwas-was. At probably kaksakin ko kemana kayo. Lalalfungi ko. La pelching kumakiya. Kadinta ka long.
At tulad from Pahpah Pwacye ke mana ke wake ning Jesus si matang lash. Amen. Amen. Well, tigin vingum ka in taka kum namnash taka na meta ko din fat na met na ke me Ay, program mo. glomala. Anwi ko, inakulen metlash matagotari ngay, tamlilipan. Wasimet, glomalap ki, kumprasyak tatagani lasha. Glomalap ki, kasin payangak. Pain na kayo mga kumrelapetarin kashikat. In terms of makaikat pela. Aso yesi makat patachang na ki. Katpangan mo worship. Praise kaksak. In the last 40 years. Na efine pwaye ifo kaksak na mata. Ki ilya na yok misingi. Na panang tagalash misingi ya. Kat should pa na flock na ki makaslan God. Takan ni dikat. Kadin gan flock na ki maswas pwaye lala. Faksi belal malakkale mi ke si destonikal mi kostongol dolungan. Wangan met sham gun. Ayepe ashpe o yesima. Kasing at yo vay deklaliki. Kasan gata. Kasi errors ma. Edaga beside ye. Finne na gimalutut ki senriya ki sam. Ngani dekle. Maingi kayo wataka na siya kayo kadin kain. Matawag ki sensiyak la. Fuka oyen makatash kayo misingi. Ifwa ka muna fasi bakat pabala ko na siya nge. Anan pattern si ba nakatpatat na kenge. Kumigas sa Facebook da siya siya mda kaula siya hospital. Kaya sugutup nge atat ke. Mana ma katli nge bang. Kumsul pa igas Facebook da na usingan na tang. Kumsul pa igas Facebook da na funeral siya rin siyang bakmas siya rin siyang. Pia mo ulfasi magasan ka tayo nan siya na sikom. Ako matayin misle. Naragat ndo kasensya kunla. Ka Pahpah siya ma print yagi ke 2002 faranim singing el-inspire ke orek masyo spailan God. Maturala mga sang na pa siya na ke. Kaya lusurala mga sakabot pa na wika me orek ke mga ka. Kadel mong yang nagkaslala kadinisin siya wawakun. Nafkata fin pa na ke 2002 faranim singing for instance ifoka wanak si wash ke mga agat ng uskusta na kadin mata tulugan mo ita enta ko nagimulila singe. Urak kaya kain singe. Manil mo elta ka na sinmet na kayo shakel yoki sufficient in ka enta ka mulikat na kayo aknas na sikat na kayo. Fukata ta shock ta mo ita in detawile. Nafkata art force missing in Maston Garcia Church. Fukata got konsom na meeting lang church. Ne force. Ka finne alu pa na lasha. Fukata udekle foot nga regelin lomaluwa. Na ki arwal ma. Kata may yan ke Christmas nga. Mamay tayo nashkea. Tausik kayo na sinmayta. Naginan mo in siwawo. Fakakol yan alulasha in the last 40 years. Na finkat mat kol siya kadindila mo itate palain siya wawo. E fakatim daw ak syukla me sipeo. Man masifan na si skosyo klase ngayon pa. Kastan gat. Solomon il faktari. Malisyong den il malisyong den. Mait nga komitaw ngetek na siya ngayon. Kung vindalik football siya, Tom Brady will win kanin Super Bowl. Elman so na satisfaction nem siya.
Machimorela iPhone ngayon. Steve Jobs. El deba na connect ni kinal misya. Taluklo na tal Bill Gates. Lana siya na mulen ngayon. May miyan el syuka. Donald Trump el kaya siya pedari. Lau chak na White House ngayon. May ta syuka msiya ngayon. May kum syuk. May yok siya pen syuma. Ifo ka nga tigin siya. Awala ka de kusrelangan de masyak. What's going on? Ifo nga tigin siya. A farngalik fashla ko. Ifo ka wal na yok siya ki government. Ang atim dahin siya wo. Kufla mo tulle. Nga kufla fak mo den tuwi ke nga siya. Ka nga mo siya nga te tulo ka niya pe nga slak na sin mo ito. Kamolin siya wo upang eh. Ate namut ki mamon siya wo upang eh. Katanda pe financing eh Washington. Ashken pa sinaluluop eh. Kain siya wo upang katashken eh. Siya mo tayo Micheleo. Katluwa ni riyak tang se ay pa siya syud ba malalaya kat sumay ay nga ni se ay pa fashalik ngat sari siya sin siya. Kain siya wo upang eh. Why pang malangkat mal mo na fast si pang eh? I don't think so. Nakatuntak di oye makadusi nakitron in makatma katakal na singkata. Kata sermon nga din na prepare. Kata mo ito nga they can connect the dots. Kata mo ito nga they can decipher. In kayan mo reklagi true na nga, mamay torela mo some turiti. Kain siya wo bang eh. Katil mong yang nagimadash kaya. How long is this practice gonna go? Kung sa online ministry da kayo nakakalimi ma nga. Na makadakalimi nga countercultural when malan kata si was. Kadata kata na kimalutut siya nga, mat Pharisee nga mdok siya nga Jesus. Manilesla. Masimayok siya na silo siya. Attention ne, edalang si matake enin ma aklin niya kiloske. Pahpah na katara ki alula siya nga. Katara ni ki usan ki pen Christmas. Katusan ni ki trone. Matawe, inaklin niya kat. Pelin wosa siya kat kunsikiya siya man yan. Jesus Christ, mi siya maulyak lal. So ay kasuin kat Pahpah. Mtatapanda ka silal. Kat kasi sa siyan la siya ki manawi yan. Ne nawiyas na finfela. Siya online ministry da ka ingan shreye mga kadin leksyon ni loyang na ki. Malal fong imo kada siya was tem dula woke maknoos nag-Christmas. Alalal fong siya was. Kaya kata man pangepel siya ma. Kasing ka. Safla niya pange. Nara, kumin na minorela kanin mange. Siyan ba na makumewusin kaya Christmas loma. Plan lagi Christmas laga ba siya credit card laga sip-sipuk kaya. Likiya siya aking Christmas. Andorek makin. Man fin wangan na wangan. Wangan siya pengan in wangan na nga. Alin na sumkanaw siya wisi si ma. Kapainin na. Timwet. Ngali urik ki Christmas 20 kaya. Christmas 20 urik finandawan siya ka. Peking rice nga udak yak ni mamalu For what? Kung kaya siya pasimit nga tikitiping analin eh. Aram la ka urik man sin madram. Tela rice nga tukite. Elin mamalu indame. Gas stove nga indame. Muli komle. Are you kidding me? If on there alin na kayo Mwet me farin gene ka, kum te siya kayak nga. Ashmit mo ta, wiwilen vinen ko siya. Akat nta ke show off ke Christmas. Tol tinin kon bifwe kanin mange.
Akat pa ni no. Orik mal na sin Mwet katura lamang. Christmas tuwa ni nga matyak tipenal talaki credit kainin mga ni. Orik ni maning nga piya maning nga may miya. Lan siya. Malal pasta takyo mo church all. Malal tayo may miya. Ya may miya mga kiyar wala. May miya mga. Proof man nga di ko ta sang rela kaslan gat may nanriklang Kadinan loang di mga kasinsiyakin mga Katikan mo na mo da falen and falfal sa kumapoin kat na nagimisiyang Mo da fosyak mo siyang Tamli ba na siya mo Ros siyang pamangali style ki uniform away siyang kato kaya Kadinan flok ni makastan gada kalim. Nakatngit lali na fonzi. Kaya lash na sin Mwet wiyesha. Papa nakataraw ki Mwet lash mo fastigigat ni. Katim dalawang na sin telamisya kat tusamuan mawukelta. Ila na pange makel. Akatngit shari ki mawud. Kadinan siya flok na ki kastan gadin usiye. Siya o iya na siya kadin kain. Diyak na pala may kataro. Dakalan ko siya online ministry daka musingin daka akatay ka malututsingi. Bangay siya vela siya. Father seeks attending worshiper. Nga ako may sumkisyan riya. Kada sumnan long yakon ka indali yak lavalak flat kabo si balasya. Kung kumfagasi kat makya. Ora kisensyak sila alam siliban ngay kakatisyus na napain ngan. Mayan kimalutut si mata ka musingi ngay katfin ngat lali na kipel si masimleo. Sonel sim kayak alingal limekos na kaya nga ulma. Siya sin misya kayak tol nga ul tolu Na kumfin ni ye to kong fashion. The knowledge nga kumarsya ki 2025. Te wala na si kumusing ang akong fin ashmer ki Kanta pa na sa la ay si krana nakis ng Allah siya. Machi makumgain na on your door about Jesus Christ. The eyes. Jesus Christ makumgain daga tungol sa Allah mo. Narakit tali masikyakin persing Kimatayin si matel mamatayin ko susi. Pa eta ka sumanyak misingin Nalina kimot si matakaram ministry sing John, el Palestiniense. En ma forsyak misingin dasam kan Palestine ma. Israel ma. El Galileense. Pange John si matel mot kimo pa disciple si mitla John Baptist. Nara kelta kan samram na si kumisingin elta kamen el pasie ka el pamakali mo the beloved machisil lang sinapay. Nata sepe di Solomon el shiklagal James. Nara nickname la dalaba son of thunder. Yok palal kumte talang ngiryak niya pasalos. Napanang ratako pakipelsing lela ka din ngiryak pasasi na fo ka tinawiyak lang mag-scripture nga kat nanawa nuknuklasya. Nawa makatin kang. Pangasima mga ingan kinla James. When na din pala, ngayon tagayin, gas line o kaskatyak. Nara, taka na si Kom, kadindila. Evine pangalusya si Tukun, lemel, kay kekla na sila, kalme pa, simsingi betukun destruction, kitembal si Jerusalem. Nara, tamali pa nila kasamram ni tembal si
siapa nga manos na fin ba si Thessalonica limigos longol dolu itakle soul jingaliki na kalne pa katluti lo malu kat son na kan connected ta na ki kasi furniture mal da kashaman nge in gasha yakom nara kita ka luti lala el fakin na ki John el da comment kat fin loyan na ki kospesial John nge ta na takan yan sim lal nge elorek malin furniture ketempo la sang orela aten luti silal nge ka composition kaya I'm so intrigued with it sabta sil da ka nga lam na din kat pango di lam na din kat paingo el ta kay nila makuluklan vela na pa akademia ke sabta lusingan naki slakluk naki me men siya napata ka nagitolo ta semua niya katfinlo ang nakita na level of cleansing siya ngay pahal ta ka matawag sam-sam kun naki el fashion ni sun sapta al gusto na golden stick ng semua niya kaya may yan kalim siya ma eto ka golden stick ngay el kalim lan fela pa siya yorek mo lan ferisi ngay ta edal me connect la edal matna kain fakla mo del boshon kes del denar nara ka dali pela ta ka shamonyak altar of incense papa nga si mama shamonyak na ke me furniture nara ka ta ka shamon ke ekaya la el shlakun and in praise intercessory prayer ate benamawreki me Holy of Holy. So, nakimalit ito siya nga, alayok siya na siya kung nga kuminta ka ala, nga kumalas sa ngalik na siya, matayin mo, me, waya kesa, mayit makat mo, wasyon kesa. Kat mo, ilay, takusho siya pela na, wangan finchak na kimawlala. Kat siyam na nakimatayin kikusho. Kat mugul mara pa mga, siya, keep us accountable. Na chiel ta ka jamnam sin matayan chike well sing why ta ka jamnam ke sapta sing details ke eta ka yol lem nistin lipan. Ta en si mga kita ka ke pa it passed through Samaria. Ilan som ne kela li si pang. Na pal ta ka de siu Samaritan matayan Samaria sing na me met pa Samaria financi ba mang Sychar na kat finridin ke fasong lume koslong lon kosta eta kata na elos long may as misaya si eta ka na elos tapan darakta chisa singe ilakalem na si elos das nale kalem ke lail bange na ke mole la singe salvation God's nature na oye singe oyen kaksakin kata. Na mayen gyacham ke molela salvation na elta ka na Messiah singe el choose. Salvation comes from among the Jews. Na akademia la God spirit na kalme pa ene na yakin worshiper in sikyake ngon pwaye. Na Jesus lila me ingena is popularity kershipin oyeler ke men di laling mit very singing dawak anain pay attention to him as kind pay attention him da kana sikya convenience sports komeli taliksima push lang nila melaro siye nagewrek ma dale ngatang din nagematsima kikia pinorek ma namdawak li pay attention nagimalaro manil kang away kang sen nara scrutiny sim dawak na may mesisikyak blan bel singa del scrutinize me skin lection loang nagi orik mal machon baptist il dako oro
Naradel ki sum connect na pwaye na ki identity in connect la pia identity silan me machimay ta kong na ba John John Baptist il fak na sildal la el ma ta ko coming Messiah singa eta ko tel flat lakil nara kel ta ko el ta ko te John Baptist il etala ele yok ele flokina den bakit pwede si ma-Pharisee ngayon matawag kinalaloang leksyon na siya Jesus siya. When Jesus siya gain momentum ngayon, siya yan matamalutut siya luwa. At least matamalutut it nga luwa mape. Luke, akalimik yung account la Luke kisapta siya nga first siya nag-siya litkosan. Nakatawa siya los, katata som, makiupe, mamasikya kan, na Luke sapta ya basta malit ko ng luo ay pe chanon ko son ngulon ko pa shaman na ke kata machi sil fact ma elia mail pratik ma sikya ka na ensi mata ka te keru flensing ya pa met fair sing long na mate ke long nan ka na mate ke long nara information ma elosis da ka ta dena phone la it was incorrect. Na siya mama del tafong lagi apa, liya wangan siya sil baptize siya wangan mat siya sil baptize sila. Matamalo to the ash, Jesus wangan siya baptize sila. Nara pa faksima John il fakla ilange kisapta siya basto ngol kudolula Messiah sila taka dila baptize siya ngan matal. Na contrast na peptide si machonel rangi pa, el peptide kickoff. May si tamliliban il fact mo, nga kumin pay attention na kaya, kung nga kumin sustain nga, Jesus Christ, the Messiah, would baptize in Holy Spirit, in contrast to John, who baptized in water. Na nagkakalim sila diyang siya, Jesus never personally performed water baptism. Never. That's the early church. Matamalitu de baro. That mukena pattern sila John Baptist. Na pattern sila na in academy auliak na confession of sin. Kung ganda kaya metodoluan ko. El dena taka inusye molela. El academy aulia. Molela taka irun Jesus Christ. Nara anak yung academy la Pharisees nga ala naki pay more attention na sin Jesus. Na parash pel male o tela len withdraw. Manas conflict finan Judea na elena len flok ni Galilee. Nara kat finaloang nakita na fashion sila Jesus sakluk kung kanlige son luo singal dolo matawag kita ka na Jerusalem magi-Passover siya tarak to nagi gospel siya ta dena kalimike ta masiman ta ka nagi sapta ko siya katinda ke fwasa ko na territory himalan mat Samaria. Na lanin masto ng Judea Galilee, itinerary lan lema, and nalan go through Samaria, kifalilala. Agat ito lang mat Samaria, ngay dahil siya nga mat Chusa. Na panangara, asnan genek tala syuktalin kain, syuko crowd siya. Laladasom na Paraya, east of Jordan River, ka syukin genek. Fin ba nag-walk out Kung finakofla som no kat, kung kayo nut som bekunena som ne o kat ututwema utmea. Ate sepangan sang usyepe kata failure lashke kat fin mo kat enjoy in the last 40 years papangan kata. Nara push kuminda som go through Samaria na Galilee. Na pa dakay na kalimila
Lame Laurela or Yesingen. Jesus went to Samaria to give Samaritan what he had given. Pakum de give wasak tolu siya. Mesil give wasak sapta tolu eh. Why yes happen until Nicodemus? In offer eternal life by being born again. Nara nga kumin na siya nang malikat. Lakade fala na siya ngayon, ngatikan fat na siya ngayon, Pentecost ang siya ngayon. Ngatikan fala na siya ngayon, Catholic ang siya ngayon. Ngatikan fala na siya ngayon, alu siya pangin. Siya fala go through. Tamali pa nila nga, shakel manasin na kayo. Katsivena aurela limitation loss. Make prejudice. Jewish prejudice bakit tawag liyak nga. Samaria, by going to Samaria, kumusik gospel despite la mesikyakan. Nakumtakati kum shreye na nakuluk siya nga. Kaya ka akkalami kasi desonikal me kostong dolu nga. Ngalan fuisiwas na posiwas kaskasak kilong niya. Esta kade ulam ta wiwi siya evine tafung le. Evo pastalasha maurela tafung le nga pa si fia mo lakoma. Telewi kat kaya kade tula yam tan lema. Should be a fact, Samaria was a region between Judea and Galilee. And she being a mixed blood ashway. Kumafkas. Mayan ke Old Testament, Northern Kingdom of Israel, siya capital la pa Samaria siya. Katak kalimiki katapen meta. Ital da patatyang nagi impone mo itlokolo ka Syria. Narapakandan mo choose to deported na Syria. Toko siya sila lang Sargon lan Syria. Ilda ka repopulate Northern Kingdom. Maki matel chukyeng na katape sielos kung kan ligeliyo to ko siya singalit ko first ng nakos. Napesin mo nga. Narorela in their marriage. Napata rela mixed race matakate itayak mo siya nga mas Marian. May choose nga dahil siya nga mas Maria. Madal mo may choose nga gospel at ka na sielos. Nate, may nga te, del te pure, the laugh cash. Choose nga bam the Southern Kingdom Nara, parela, oye siya nga may choose mas Maria kat te masi. Samaria na top that pended to mamalalos ba scripture nga na del orela in worship la dala Mount Kirsium. Na del urek makun guidelines la dala Deuteronomy singal siya. Kakit buklan Deuteronomy. Dalito kita kalan Messiah siya. But they were far from knowing the accurate knowledge of the truth. Saklo. Napana nga kat final loeng lagi wild si mga kadashking kat na fak mo malal check-up. Genesis tol ngol dolo singalya check-up el da mole la ipinensi ke vicinity yan sing natogel sang na si Joseph na yan sing bang check-up aske Genesis ang alal ko fast ngol luo. Toko, kung gandi ka Joshua long wala ko ngol luo Joseph el pakpaki kian singan. Nara may choose mo la shigel Joseph elo shusel wina somke me elo stuvukle lagi Exodus gani cheba. Nara well sila shigap nge anwe na kanme pa parcel singe ashin pulayan singe. So make this old thing come to light na gimatashke. Pangayan si matisya sil, sun matayan si wenge. Nara,
akalimila fashion shing etia se lulle when fashion tutiane sidecar sabe lendu mapa el fashion ina kalimi be majimata kaluti be made fully God fully man humanity lan gat apa el rested ngan matamal ngan subsigo mamungongan pangakin na usket mindikan singa abela nga floko ng silim silipan ng daga kasha ki en mga takalemi wibe malututo dan ganda fula amalipan banga kasha mga kan tawakya plamala Kulo na malap. Kamal triskal ke. Masik finan ko siya wipe historical context na manas ako lang na katin na tukun na nga akatay force long na long lakos kumeta ka me siya punchline na ke. Ale su kaksakin kat ke tamlay siya ke ma ikakla na siya nan ale haruyak na ke ilsuman mo la el nekin wan mange wanan el de bena lie mange bang mo si wo singe en dat bena liek na pa bena mo lala reflect ne masing nga ke in kajikat men morning na pa usi masing na kalmen pa initiation na le si was na singat ka dinita na pa la me kalmen na alu singe na ito ka na pana yakal meta la la funi si pa ki si mai usi katte kai na alu na singata wan na la funi wan fully commit na ke masing fully commit singe to ka la la funi singe la even wan la funi full la audio ke makuluk la chisha si la na ngon singe wan namne ngali mo e aspena ilya sikat kan liena ke alu la sum singe la wana in man Allah ka pakat focus na ke yok digina masima enen ta in siya masing yok na pa bangya kula bangya o ye si mai na kadin mata ke ingi na ke mo singe na ki ta aksi malu si sampram kin na ke leng mata singe ka repeat na min ina now yak la el wana ni ke na sila now peta ra ngale ngan ke ma ngas ke ngandi manasta la ne ke la ne ke akte ya la ne ke o ye ma tana te malan mo palarang te bang ma si mga inan ale sui kaksakin kat ke la ikesla ni kan la fung ina pa la masing ngas ke wan ta fung la ke wan na pa la ngon paus manga te kain kat pang mo chima mai ke met kofnan sam ke papat malami misya nekela misya masing ngas ke wan sang ke wan majok sipa maulle sipa sam nya pachisel ta kana ke na ngali mo kusaya online ministry ta ke pe na yok sipa sina shir mit kusaya katin nesmang ne mai fak ke christmas me mit chubong ma na yok sipa katin kanem ke nge na ke katin die kan me ba evin kat ka na ke kastan kat follow-on marketing so maulia pang ma singe audiak singa ko na nakat kaya katara angen na online kat katalu na singkat na mapay patara katalu kya nga na pay nara witan ngale chu kat singin kat kel tamnel treskal tamnel chu ngay umle na ma singe na itak na sile diti na si on 512 eke 2012 ma akaye na taga ni musingi nga kan la molin la fun la kal fu ko liki na me da we molin show la ko we mashima o school shambra umne ate na plesha machin o school fa man long ya pa nga molin para shambra mga kan relate na ke ale time na pa akaye na pa ke molin la fun na o ministry pang ma tu ke malan ka that's the point I'm trying to drive if I'm in kaptaka itala ngan pa point mangi nara katina sum work na sin mai katina ke faka oil akat ke faka mechanics wong Jesus Christ pang mai sangching that's very different na ke me oil ma kum kan ke kata alung Jesus by nan center mask ke mana ka wadra center stage center up front center
Jesus Christ. Nang ali mo pasang ko sila lang eh. Namni ngam tan na shower maging pati. Usi wana na le kalim nang apa temple chi kung pa temple chi. Ngon man kat in na natin kat. Pa o yesi fan na kat kay na adu pa yan na sin kat. With that said, kataga riti fos me long na ke long na ko spoiler ke na kat taga me akateya na wana nga kalim ya. Tamil triska lataga punchline ni elpa speaker lasho. At ka na narrated la proila na takarela mang. With that, na foslong wala kalam yang. Papa the marshals alu phenol so going it. Ako was fact the Jerusalem yen falling alu. Nasisak lungan si Beriti and Jack lungan. Ako was fact the Jerusalem yen fall na sin Mwet ay naliwe. Pangalan si mga keriti in si Bakalim. Jesus el fact na shell matan lalfungi ya. Au she fact ko ke tie final so going ka in Jerusalem kos fa alu na sin Pahpah. Jesus la kalime au she ka te final so going ka Jerusalem pa in na kundanalo na sin Pahpah kaya. In other words, siya awe ka en na kaywa kumaswa kung ganalo. Kaya kung na kiya masingan. Fos long lu kos alu na kema kos tieta katalu na kema kat ita talango masin may chume. Au she fataka some mainge kamit alu pwaye los fa alu na sin Pahpah in Ngun pwaye. The Pahpah el sokolos siya o inge tayo sin met alu na shell. Bang ma Pahpah el shuka. Pahpah tamasin ka el shuka kain met singe met alu kya Ngun pwaye. Na aksha fila God el Ngun elo siya alu na shell fa alu in Ngun pwaye. Force na fututua ko background si mautagatari kat kanya na pala is if evangelistic in nature dar. Masinge kanman ba isustak ngon si ma sampram kunyi ke sa tatolo na siya ni ko tuwing masya pa. Ene na pala kating kalan ke. Mawul kiningin. With that, namnas kat proila nakatuko agatay. Babagatal yung suy kaksikin ko. Kas mo lo masibak kas makinyagat ke takotin yok lo masin fel. Katila pange natanching society asanga achisel daga in fakat lal daga masin mat na kayo takyam tanching example na wo siya gading kalam kela pange pakotin yok lo. Aklu gading kalam pekela kas mo lo makalam mo alu na siumay na nakanga na pay mo kayo. Pangan proy lash ke belching Pahpah. Tagadi ngali kalam kela. Me kan meni shus te gangon si machije laknam sel nikotimas. Na shish mat ko sa umising. Ke belching gadi ngali kalam ke. Gadi nie ba sim lal pol sam from kunge level na sin Rome. Komet lal fung finan Rome. Molin na pamo. Pahpah na sh. Eshi na shish. Laki si mau si unlock. In si born again singa palalal fung in Jesus Christ ke makulukos dal de kaela dapat kilo malap kaksakin kom kenin Jesus sumitlang los kat proy. Amen. Tigin lalit distinguish na pay o yeshima in na rin kalam kela pelchinge Chisel rat na mol, wala na also na le kalim ta ilita le au si pa ito ko, wala na singa pa siyang prampinyat na ke.
el so ka sum ka shao katli or masap ta she in mo numis ko sum ni ken chu shin ne ken nang au shut mo sang ching e sap ta lu ke or ma ngon man kat pata tin arun mit sap ngan som polli matawat pitel preach el preach ngon man kat i yak nai mit ne mama shi mai na ka din di la mo lu ti shin ta ko chi she rat na mo ni pel ching e el fat na shin matan ching e au she fat ko kum te shi pe no kon som ne chu shlem kom ta fin also ko ngai alu al cham ram kun ye living water shit al mata ka me laughing kof shi matik interest ka ligia ma shake up ma mo le lang laughing kof shingan komisyon niya usyo pelche kom numan kom te kan chi ba mal naka cham ram kun mga ka week lu ma som la na unon in kof shingan ta ka fin temple lan Jerusalem, if I left la Jerusalem at the man, Panganak one Judaism, Pangamak, what year a lepre, ma, who shall ne morea? Kichakan real estate chingan pa Jerusalem peel. Ikaknanize a lepre, man, Chimal, who shall Isaac, so in Kishakan langan, took him 3 days to walk there. Pa Jerusalem, ne machine. Pangan Sion, city land God. Na mela la siya nga shetan el rela penan Babel. El ro penan o yeshal Babylon. El rela city land shifena. Nam ko gali harpe ke eke kapin Bible en Babylon. The Jerusalem authentic siya bangan. Authentication na bangan. En si fan nam kan so malu na si Ephraim kisya kan mapa. En si nga fat na siyong Intaga na si komta na au she daga en chi fan na kung kanalo na shit paalu ke nga na pay kadin nila manak ta mga ke itaga te transform intaga na ke inchen may daga din kalam ke la me from kunyak na si chairman ya pe ke chairman tonyo na ke tonyo la ko ta dispensation of grace siya mga kumas kengin na pay na kadin narrow it down kadin kalam ke la lalfungi pa usya au magading kalam kelangan man kada itya yak na ingat at that very moment tarak takat matay ke Samaria ke loving of singan mun li sham machi lak kalam ming sige mun li context lang literary context matay singa muguli me kor mugula kon kosya kading kalam this is society kind sanga kind mai singa especially if you're Jewish coming across that man's fields and Samaria and man with Samarian with na society de langche apat siya also divinely appointed len shun len fakat na sila kung muguli me ko na mugula kon ko singan tepe matumo ikes na injen tanjingan in somange delta ko Mwet city delta ko in town chingan ta ko lela wana masaya che pang ele to mana ke wake ngon ma yok pe met nga ko min kalam ke mol chinge pa kat ngon chi pang and the only way we can worship him is in spirit and truth. Na ina ka din layout Mount Moriah na ke kisya sila Isaac na din kalam me alu na pa ising me kan men worship men if kum ni passage na worship alu it emphasize repeat here me kan men alu sing me loin na alu ba sacrifice kisya si ba alu sing kisya you worshiping God just like Bello mo, mana kayawa kung kisya ka ng nasingkat. When siya na lakalan mo, sang malal siya na siya, sang malangkat. Malangkat pa, maulising. He created it for us so we can relate to him in that perspective. Kading kaksya ka na. Katikan alu worshipel efing katina isus lek ngon men kat ngon si bang
so na ko slong la ko wana ka treating na ka chingai ngon au ye sim fan na ka da anu ne sil bang ingon ena manif from na sil ko na sil ke perfect stage ke ka da viden na mesikya kat kalam ke masing na kadin pau ni na men pau chin nature si makatat kengen lang kadin kalam ke la isus ta siya na si pesikya isus la siya palalal fung ising lalal fung isus la masing pa na kadin shamon ke dispensation siya when that's the righteous close if not isus ta kengon katika mo iliyak na keto ko siya sing Jesus siya na ifa isus ta kengon pa usim mo mapatpat siya so if got in na kan somne ke kata na viden mental coffee fall tan ni kun makulugo wona that connect na singa in spirit apex of creation created in the image of God kata si pakalwani in fact la akademia ke temple Mount Moriah singan na ke temple fix singan ka metigiben na ke tabernacle si mauta kay ke tukun nila stakaligan niche bakan kalam ka section tolu pakengan outer court the holy place and the holy of holy Paul is the kashamanta na papa na kat misingin kating kalam kala mengon sing na enchi ma fak mo holy of holy and matal na matal si matap tapan mo pakauli ke kada na viden they cannot do anything communicate with the Lord no more they can't kauli na ninge ne mo siya unless siya si pe susle keng online God wana chi siya lakta minga na masing pa yok si pe met matlas ko siya kading kalim kela pwepon mata sinatas nge samon mange pwepon sa siya singa tina a week na phone si tarya ka tram me kasnan God Genesis na ka revelation pwepon na kaywa utak ka keng online God Now, since 2002 na 2025, makadarang nga timataka kaya nganman God. Makatsang legitimate plus nga timataka kaya nganman God. That is why it's so important. Kan magatin ang alu kaya ngan. Wait ko siya. When pwepon makatreating sangpe, Kafan na sangpe mayor na kayo, might call ka church, might call ka government, likia palalos ka, wangin kata ka kaifa, when it was not inspired by the Holy Spirit. Now, yok siya pagkatin matay ka well sing, ngayon ang long machi siya lakal mo sing matay siya nga din kalam ka. Tana, kat ka pa na rami siya nga, pia well siya nga, pia loving kof siya nga, Genesis na Revelation. And the only way you can pack yang nagapa, ngon singa niniyak na yung when na chisel takutin na sinutan singa ni Kestal, so mo siya may nga tagate for lao liya. Pangayok siya pa yan masinga. Isus na kang man ka. Na may ko siya na manas. Kaman siya wala nga dito kain tarik. We're not judging. We're messing God Paul proclaim in as makanyaga. This is the sense of urgency siya may nagadilat kanya na. Elos mi siya karta na viden, gospel also na kalamya mo, na si susta siya pa focus point ke dispensation of Christian mga daskin. Kata susta faga, very simple, wana po nila kalamya, for laulyak lalfungi. Pensi naman si for laulyak lalfungi, ngongan kat ilyak na yung matsingan. That is born again. Regeneration by the fire. Holy Spirit and siya me at molyak spirit siya mi siya ke karta na vida na sa taka rekta ke temple ka lomnuk siya na pa to most holy of holy tap siya. If in tap siya na section siya tap siya na siya tina molyak, we cannot worship the Lord. There is no way you can worship the Lord. When section siya fak mo, the most holy of holy, malimay ko sorek, lalad fo nga rapel na kayo, worship, sacrifice, pangan worship siya, sacrifice, kumpray na siya.
Lalal fung ifinchak lumarshi rolling pel na kay wine chingan. Na kumali shangan, kumali refirim, kumakfalete, kumsanaka na limpel na kayo. That's a sacrificial halu paye. Kumtim tanga sanu ni shen ni namsom nawek la tuya mo. Mashinga kumara 24/7. That is what Rome singa liu for shakalemi. Matili in view of God's mercy. Kadin kisyakan yang we are to offer up our body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. A living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Alupaya ba? Sacrifice your body as a living sacrifice, holy and pleasing. Holy sigan pa, wangan, kung di ka serve to master, malangkat makayin. Holy, you are holy. Pataga ke, siya, tesong na megor forsong dolu akalim. Katlan mishle. Len sifena ak matalye ko was in man na kayo. Karangan ng manuwas, nan ka was, manuwas, no fun. In one and Mwet. In one and Mwet. Kalem Lord Jesus Christ iltaka. Achmayat ani mo siyang. When katsumni ki living water siyang. Katina being taught the proper doctrines ke Pahpah. Manakayo wa utaka all scripture is given by the inspiration of God. Kadasi pa nakalmo ni Masing. Nara, wangan luti pway mataga for the last, since 2020, since 202, since 202. Pwacye-John that can 1992, Shaflege 2002. Asiba some Tracy record marike tuan pelching. Liena ke hoya mai na kadin ashkam singe na man. Kay fokata pastange fana alu yakla dan mit na masyaktar. Tikinis no. Tad fana akmasha mit ng masya. Manapay si wo pakatashken. Manapay si malangkat, malangkat ala wo na pay. Pay katalo na singkat kengan, pay ngan katarhingkat men. Mata kataya wangan na maktaga ke wan ka taka ke. Wangan ka taka ke cash mo mayin na ngon kat pamong yang nakikas nga. Masamos na nakaewa. Lain mata siya fa mo pepal nakaewa. Uta ka ke ngon ka. O pwede. If may ita sa monta for lu, if may ita siyangin. Kapag ita ni susta ka ngon God, kung ni mga yokshipe, are we really sealed by the God Holy Spirit, the third person of triune God? Kading tuna, persevere, proclaim masimainan mo la may ito ba? Gospel singer, crucifixion, death, burial, resurrection, ascension of Jesus Christ into his throne in high priest siya. Kaya kataka pray long managayo, kataka kaksya ka na ilmatayin ka siya, intercede for us. Or katitala siya, may trupo siya high priest large, but Jesus Christ himself, the slain perfect lamb. Paya kat connect, neural kaya katuya, kung ka shenria, paya katitala mekanmen, halu kaya nga na paya siya. Siyak-sik, nam na siyak-sik. Maproy, may kakla na siya pa mo, katnikin. Katnikin. Program pa rin. May na, lama. Aspa siya taga fakti ko na alu. May ngay lutina tayo na, wey, papla. Wanan manatuwa siya, may ngan siya. May ngan siya ka din some fact lang ka siya. It's just a joyful thing. Whether I know when matuwa siya, they are obligated.
application. No, it's not application. It's a compassion. That's the passion of Christ. Katliya siya, katliya oyan, misa siya lalil, sup-sup-siyak. Awi kerfin siyak siya, kat maulkan masingan, crucifixion, death, burial, resurrection, ascension into heaven parala, gospel si mau siya, maul siya mga tatak. Kat mat Krishna, kat life ng Shan Jesus Christ, han na inartlasan. Awan ko siya, yan ay katolyo, wana na uspain ka, tara kat sam-samkin. Ito kayo klal. Maulkan kayo klal. We're picking up the cross. We're following Jesus Christ. Masing ang maul, manefa ka, Jesus na kang anman God. Omni nga fat na pay. Ngam tay lengo siya ngayon, katang na sum. Gospel te si bang. Machingaliti, gospel te means gospel te. In other words, liya matagay kaya Eastern Seaport, Boston, talsuan ka November 1851, tagasunan ko sa ito na August 21st, 1852. Katarak flight siya nga Gospel Day ka nga 2018, 2019. Awan ko sa tawa, kailangan ko siya nga som, meet na awan ko na tuwi, preaching siya. Less than 6 minutes na matuwi. Na instruction to kung tuwi, preaching siya pa, may chim taga rala la pia mura siya may taga unimet taga akluo rala lining onan nauna taga mura siya nga fafelentari utaga tepain sangsuko pwede pa nga kang ngana kung ngam tayo siya long preaching siya nage programa na nga this is not the way we worship God te pa nga kang ngana Ti pangano kya ngana. Manayelya pagkatas kanya nga may kusayna manas loeng. Kat sumniki mapaylan katay na. Kat matagyaw akwaklan may tingin na for so many long time or tikslik natas nga wangin mapayerolos. Katil sumniki kat katinan floking na cast mode. Arang along chitamlay chibiyak. Is fixing the problem. And like some like a publishing unit that len some sugat la pia machine kadin taga mass producing kadin te sipar makin oya si makat asking tel pro nga fak kadin pro ke ini ketla when inspiration pa pala utak ke ngon God temeta te akwaklan maeta, manefa maeta to include lipan, kat na fon na matsakawul. Kat na fon na mishe. Kat na fon na inan maulyak. E fo malya sam raman, Christmas ya ba tagang pang may sangsing. May sangsing pa me, Jesus Christ. Te som mata, money fella sing it's irrelevant na ke gospel sing may nga taga ni rela commercialize siya ki gospel sing ma crucifixion death burial resurrection gospel pa element ako sing taga kay siya koren sing megos narang am ta loin again she pay some preaching sing na ke gospel day ko try get ngama siya into 2018 ka 2019 along katin na someone sacrifice lan mit matagay Eastern Seaport fin Boston daga shuna ne ko sai kadin alle kakshi ni faithfulness lalosan dan tay mea mal me November August time for malamigashen te benalen kanem someone yak la chijel chup ya devin chachine die mal relang awana kadin salakla kin de someone kastan God na proclamasyon na. Tiyawan jak shoek, sangchingan rekle. Melem, utwe, walang, lelo, tipos ko na utok. Wana ka din magpusapas. Wana wangin siyang, refer, sanaksya. Ame chisya life in tempo la, katli ke saptalu ke gospel, katash ke saptakos.
El so mukayak maidanan mo me, kanaw siya temple singan, tukunan tolong ara. El from kun suffering lala. Metikil from kun masingan, matan sapta luwe, lakalamye la lekala kof ngan na ke wine, from kun glory. Suffering glory singan na na kani nashin pel na ke wana ke makati laki ang naro. Pelchi ma de ka kishakan gat la ke mantin ke shenri. Kada ta kalu na singat ke ngan tan ala inche wo na pai ke. Man ka te ka na ro ke au shi lain chi fan na ke out of the week. Agat ta ka re na wana me pang adu ngan. Kat kishakan na mo la na singat. Pang adu pai. Mantin ke Shenri, the all 24 hours, Sabbathing strictly on Jesus Christ alone. We are resting, Sabbathing, the complete fullness of the gospel of Jesus Christ. We're resting in Jesus. We're not resting on any lakum maya, lakum masamaria, lakum matan kososhi, lakum pushapas pelegar, masing ipataga, mola lashi baka tram kun. Mole si pakatasken. O ye si may si man chewo si ma katil rela. Kat may kayang sila. Efa man siya si lela makuluklas. Nara, ki si ma si bakalamin na siya sa ilingon. And the only way we can worship is in spirit and truth. Now, to get there, ki si ma samsam kanya ngay pala lalfungi. Siya rom ka rom sapta siya for singalon ko singalit ko sa kalim. Matawag na kishaf la lalal fung in Jesus Christ. Pakos pa ew siya ngon siya na ingat kay siya namnas long. Predestinate kita. Doctrines of predestination akalamik la ars even ars el siya. Lalain fur siya. Na siya matnagawa matinay small siya. Lalal fung la chisel ni siya mulyak ka maglukla. Jesus, el som, elusya ngon siya nama rana Mary, Virgin Mary el putataya ka, paano nos wakatila? Paano inilya ko wakatila? Alla kyalim na pa malang katala. Siyak la masinga inwangan luti sa to, siya masinga mo kayo na, pang seal siya pa, tingin tres ka in fact mo may circumcised in the heart siya. In fact, in the Old Testament, there were foreskin lalos are circumcised yaki. But in the New Covenant, in the New Testament, in fact, circumcision by the heart. In other words, our inner being is useless. Our spirit is born again. Now, the only way when I tell him John 3:16, now tukun na read John 3:16, tigin na taka, tamlal chinga taka, punchline niya. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Common grace. For God so loved the world, that's common to humanity. That's for the whole. Lakum choose Gentile kamema, koso, pushaper kamema, for the whole world. May sang common, that's common grace. The Mashima ushe separate us from the world is what? That whoever believes, pangal kisha, to key to unlock gospel singe, ngon singe ni chak, ngon man kadinilya na ingad pa, wala, that whoever believes, tila common grace ame, saving grace sila. Keep saying man si fella na phone na, the only way to work is you put your faith and it become a saving grace. Pangan finchak lang ka. Na kaya nta ke saving grace singa ngon lan kat point kat kemol singa kat nta ngetla siya glory si mai ta nga ewangan na pa ilalak ko yok tigin na kayo ewangan ulit malas na sin fela singa ngasib na kalwin eving som na maui umnigil na may issues ta kaya ngon singa namanas make the right choice kastan kat ta kausi katin som shuk kastan katin me didn't make the right choice. They made the wrong choice. Eke karta na vidan, tasakta. Adam siya akla give us the eternal glory, eternal living. But Jesus Christ. Alu gangon, pwaye makayin na pwaye ushe. Main siya wona si kum.
Morning no, pamola, morning kwaya misha. With that, tigin na taga, aksha fila malit, no, bubusi man taga, akas makinyigat nge, asu kaksha ka na, tamlaji wiyak nge, elale faithfully walking, afat na pa ela, katkan ni na ke, physical fitness lala, katli na ke inche wuma, HRP ke show lala. Akik pugulo natin, afat na pa eh, siya nga siyune, lanay. This is fair. Pangay, alek itik sindik ngin manay. Fap back. Wangin show off makadara diye ke mol sayang. Ay ito yung molin fap back. Molin akfalat. Na kumni eh, amagat sumni ki manifo. When wangin ngon ke machi makat aske. Kapay pa si mator makin numising. So therefore, Allah yok na pa force. Case in point, one more time, is this the force rate ma rate finan ko sa inyo misingin. I'm not going to tell long. Pangit pelch man ina ka din for lao yaking ina. Kat na kay wine mo nila. Flot na kikaslan ka. Tigin tricycle, tamlay tricycle nga po not pela kung taga. Aksya fila, isye kapun malutut na pa ising. Et pa main speaker lash ke kusang nan ministry. Ata ka na yung read pa mo kayo. Ay nga na pelch nga that's not main speaker. Tricycle check. Wala malap kaksin kat ke akataya na wo mga tip sila nga naon matwias mga liki platform nga kaywa kadinora kasin kulogak siya class na sil sa Mr. Liban tamla si wias nga ki makadel kesa na sila yasingal dolu elutyak na klansa pa katliala na kanong takalala kanong in kain orela assessment lal ke el sumra internship lalwe somna ke lutut Pahpah kulope ke service lal ke military pel na lisse somna Israel fulok na kushay sisayel me ko shilbe ka ilkan sham kun alu finan kushay manasum sista pel lal somna ke kai sie murange wi matawe ke occasion nge el 44 pe metige fulok na kushay el na Seattle, el lalu Texas tari, Sacramento, so 44 na fin kai si mother church nga gawa, sister church ngayon gain, me orela fakak na wubulala. Pang sinasil nga kanakilin na katpapel banglol, nga fakoy nga nakikad, katlala ma, me utyak kagat maaske, kung finutyak madara kain silak nga. Kung ngauchak lila as matafung le ang awipen aptachang nake tang sinasik na ikekta na met tangatena ngashikingan repressi ngashikingan kain me nga mapakasing aldo lang sa fashikin nga shikingan ngat shari ko Sean Matela nara pelsi mga masyak nga usye na pa na sikngan diyakla. This is my final straw. Ngan ganda ko utela. Anakil daga kalimyang nara kita kalala as element of surprise makumepalakin. Element of surprise sima kumpalakin nga pa kasi intonation oye penaki exposition ma takaki fanen indutilala elements malusye insang captioni etolang naki malutisye finne was na longon nagalongolakos pangalapan lalian malututye ngali nakela kelta ka kataga samsam kun matayan sige well singe tana elta ka tukuno yesi malemel molela legalis me matima ngoshla na ke masap siya pa nga kumaske in the last 40 years shola gi cleanse up when mas da kung di ka nutya kesipenge pangan legalism materialism
Pakatragi belin Christmas ang siya kato uniform lao, siya yoksang lao, kanin mang. Masi mga tashking ko sa online ministry, Jesus Christ, crucified, Jesus Christ, patan chumon. Wangan additive, wangan plus. Nara in the same element of surprise. Masikyak na sindan sa Maria siya bako melip siya laki ko sa online ministry. Mungkin nga sam-sam ke maludi siya kimdan sa Maria siya elut na pwaye. Masi med elut ke an may choose in sam na sin met sa Maria siya. Aklo mukul choose siya in sam-sam na sin matan sa Maria siya. Then smeria and then oekesi, washon gesi. Naktolu, inga num ge kapsi, mataka urun mat sumeriasi. Namasingan, ete da kanausta na ge masaplan mat choose na ge ceremonial losa. Ete tarela, masingan na ge uncleanliness. Nara, kat finloan nga matulungan katin kandawag element of surprises kyakke. Nakingumta ko an talaki pensium la. Kapang mas monyak misingi ki crown line ministry. Kaya sama nga materialism nga. Kati ana may choose nga. Lifais nga nga siya na shita fa singa unda ko. Kalansa pa ministry nga. Mahasing udagan siya free. Katagan faaf kaya. Kati affiliated sina na siya donor. Kamit. Man masilan kat ngayon na nalang na pure. Napanang ara, kat finanan ka na kaya. Matayan siya nga. El falinain dana ace masima me. Lemel siyak silnga. Elis ke sikapin kof. Akalemi humanity lala. Nelulel malape. Manlos fashe. Nara gift of life singa what represented ke kofin mol singa. El tena tola. Mwet si maljam na singa pa the giver. Jesus the Messiah. Pwacye pak. Pamulipan akatayat at kalim tuka. Jesus made this very, very extraordinary offer na sinmatan sima washon ges. Matayin ko shrosi. Nama etakate orela el tishud pe mala. Men kufo, mana yok si besi. Ang panang ara, taka nga kumis li taklan Pwacye-John nga. Merat si Nicotima silta ka napamtayin ko si ba chamram kenge. Kung nga matayin ni cash alula sa tulokun ye tetawi la ke yang ol sumla. Mungkat mail ta payak si pehela. Masi matemol nga living water siya nga. Nicotima siven al den aliet dep ki kaslan lemo. Elfin mat kalem ki masap si. Amdan siya nga yata kid shring la anayin ma sikyak na siya nga rani. Analen kain lok lang Nara kat finnan ka naketa na this living water was at the bottom of the well. Wengen siyalma Jesus si Vena len kain sang nakipakit si tolya nitin inusikov nga na ebelaran siya nga elvin daw dakpakit inutkov dahil siya ngayon nang siya na kisam-sam la lema kat kapsa na ki wal siya nga fin padala loang na silsikap na finlemel takane fact na sil nagi living water siya kan me pa me el yokli kof masikap da sang me el dishonor
great ancestor ladala. Nara igena analen matawek innan kala. Okay, siya nga sam na singe. Siya na pwenge. Ano kinakalim yung komitape. Katinin na na kadin nungkof pinganalen. Kat kamala. The kin fact nge would satisfy the woman's thirst. When kof sima angewalting el temporarily na sang quenching the thirst lala. Napanangara ki katsamram ki kofo, katsamram ki materialism, katsamram na ki sensuality, kat Mwet, inin na lasha pange, kat kin ash love, meten lang si kat kin ash mungu. We need sex. We need security. Katinin na pe approval sin Mwet. Tashakta mange kat so nice complete satisfaction get. Nara it lead us like a disappointment, despair. Maasi matakaroon Jesus nge while offer na sintansing nge. Elete ace na kuplal ki pelsing nge that's for life. Elena Kivsimazang a perpetual springs, kalmel available, accessible, abundance na som na silos na kay wama lalalfungi. Tem dancing mo kayo na. Dancing is nagaslala at the beginning, dahingin and dark in loing nagasiyang may tsinga sham-sham-ting. May kumita nga ito, kaya shike, katnim kitaram, kat sumut ko finfela. Kada sumti orala hindi makatsangkip mesa fama nga usta ko. Well long. So kutara manweng right there. Kiko masulan ming ma. Simle coffee num. Kameng eteng dalawa ni anil lagom sing siya na mo. Lawa ni or type masum din umuti na som. Matawak na poili. Ablay nga poilek ting atle. Jingalyak ma. Asyun na si ngay mam tawe nga shaman na si katay sheshkin. How did we survive that nagi? Fin bakat nim kuf sa faman besian. Kasi lol rekasit. Utko wa di mafshesh. Nakat finnan kan gimasi sikyak nga Shape trip si ka eluo full charge bagat tramram gang Ingan nakyakle. Utakle alemen makuf si rol nga utko siya ba siyamdek dialogue siya nga Tamalipan lang evangelistic in nature maluti siya nga Menga akum ka isang muklek siyamram lakom na sin unchurch Kadam daw kaya Kuf siya bam daw akin siyamram siya nga Eking akum sumin minister na sin Mwet wiyas makatita mo Son na connect kay Christ Katera of ka Naingin na Jesus shift. May some subject matter si madal maging liki living water nagi lifestyle of living. Dahil siya eli na nagi living water at one level at Jesus eli na siya a much deeper level. Inakalim yun na sila Elita pungel, elita kimolala, is fully God, fully human. Since of a tall tree jima, or ela lok lang, or falin na nan singi utko fial, som suksien malois kata. Naran matawek, som sim ko mo may, vakum, neusela len wiko mutkof. Umlepas pa nga som nalamalu, nga syuk, gultaman katamtan, mawiyalong. Pangisit disconnect ni siya nga. Kung kakalo na alum ko yan, piyam ko mo mga sonalielek. Kada fellowship for ka. How are you gonna open up to me and my wife? Siya ki,
Dancing in a calim. When message is lashking, the judgment, elke cash. Elkim dancing in liel lexifen, in connect like any nanakmanas. Na elfasang living water, jinge pa salvation. Na ingin na elka nakla, uy. Di ana mo sibang ram singa, di mukul na chu sibang ram ngay. Mayan el kainget manalimo laka. Wangan mukul tamak. El sham alena oelel. Nara chizilte sanglen diak mukana sinful life lala. I'll manage len kain sang mapay si wasa na sil. El den accuse ka sang excuses. El fakang makena describe makena mo lala. Ilen kain si fena taka. Draw some clear conclusion. Clear conclusion ke me. The mess that she is in. Skinan ka magluk si katorela. Kung to kay nina. Ye na ke ye. To come clear ke. How do you sleep? Na banya ngara pa matawag ta kang mem tan chingero. Eleta ka na ke denial. Kaleta ka na ke realization. Di communication na Jesus nga. Elta ka na ke inakalemi na shil. Then kan is confrontation lala. And then positively respond in a positive way. Nara pa na ngara el nene yelokuku na shil. Namtan singin na acknowledge. Mapay si was kifaklan lema. Konekla. Oh. Prophet si bang. Ash kalalin liye mama wuklel kunyak kipel somla. O sham lala na len sham ta kapendi mama esama. Na panengara kilos mdok sham nge. Oy nga sikyak trust yash. Dancing ka ni tala. Ni Ora si mga lotela king sham sin mo pa. Here. She's just a long dancing but hear what she's not saying. Mwet si sham na shishta, me il ukunde na fakla. Nara, da kana shish, patamli pa il dagakate na shish nge. Kemaluti siya nge. Change of direction siya na iyak. Kail dagakalami ke siya Thessalonica, na may kaswas ng uldolu. Mana manek le sila tafong le si pangan. Mol sila tansi nga tafong lepe. Oye makataraki arwal Christmas nga tafong lepe. Papal siya nga katitala pas le error ke tafong lepe. Nakikumlong asin bone. It's in your hand. When pesim tulay yung tan kata, kumte na the lawyer, kumte kan the lawyer. Kumte peka na nga, kung akan si pasta sila, kinakatay, pautukot na siyong. Pakat papal pangon ko kalinto kakatay nga. Na, sinsiyak siya may sikyak kifas ng uji nga na, the unspoken question siya nga siyak siya lame la, if you are a prophet, who is right? When layman should keep the interest in demonstrating his willingness in academic direction siya mawuwa, then sang na siya. Naingin nagsinsya ka pa, kimangay kung kanyang nalila ngay, na mekmerake. Iloso, inalo, what's smeryangay? Orelen siya Mount Kirisim, inalo eh. Abata mali pa rin fact nga eh. Center in worship siya.
Det should be in. Len na perfect na siltalla. Ora temple siya. Papakkalimiyak eta kong. Katli ngata ka shaman na kimtawaki na ke split sin naslos nga. Mana ta kay pella leshra ni maya. Katsham kun. Li taluk choose nga, taluk al David in Oraland Jerusalem, a center of Jewish worship. A split siya kesra sapta ako, kata shamram kun, wine maya sapta ako siya kata shamana. Split siya siya kin Belsingan. Mas meriyang ito, offering we were rebuilding the temple siya. But darakta, ita repugal dala. Naratipit siya na fast. Siya kay pwaye siya. Namen scripture academy ke Deuteronomy singa lu fasime kosh. Ay ba lu chronicle on kosh was on kosh. La place of worship authenticated ki ba Jerusalem. 2018 unrest nga matawag finan Israel ki Tromilorela and Jerusalem ba capital. Kapshamang na ki maksikyak msingi. Kilrela declarations yung na kung falok na doklila mesikyak metiki. Na nakimalutut siya nga authenticate yagan Jerusalem mo pangan in worship academy ki Deuteronomy nga lufas mekos. Lu chronicle on kos. Ka finner lu chronicle it kos saptas it kos fasing lu. Mutas Maria siya nga ekilong sin Jewish prophet siya nga lamelefake. Nara kat finnan kata na may choose much meriyang takeni na convince mo asensi mo del depend den som aluwewe. Geographical location siya. Napati siya sang oye sa siya sinasilos. Li temple siya model farkin What is lang not at Mount Gerizim or in Jerusalem, but what? Alu in the Spirit of God. Pangan mo silvak na sildala. Kifos tungol jisingan. Mesiron, temple na kaya to si Jerusalem madel ma presence of God as kaya. Shikana glory siya sumlagal na sumta sanal tali Babylon. Makilikkikiya. Na dahil siya kita follow should be rebuilt. Bel tolo temple siya, destroy it. May militake, el predicpe. Naro ki, takay na kaila na ki, at the Mount Gerizim, kay Jerusalem, ay naluin ngun. Na para tamalipan nila taka ki, Rome singa lufa siya. Kumta kaya na may kisya matal, mole siya. Kipel na kayo ang takalo na sinkata. But smeria nga yelo salu, the system la ay pa na system la como. Pasle incompletion ge, pasle flaws ge. So we alu tu foki. Kumta na torkas kim tu fokla gilo malu eh. May kate na isus na kingon. When much Miriam dahil matana kipendi tuwe. Papa na chuva me 7 days nga dahil shem lagi masaplan mo siya. Ora dahil nangalo na kisette mo kayo na. Katash ki church hates mising. Siya silma, I'm the Lord of Sabbath. Kat Sabbath len na kayo. El molya kishenri, katalo kishenri. Tashat the len na kayo. Elmo, I'm the Lord of Sabbath. Nilin Sabbath. Kishenri siya. Kasyet te gange. That pick the corn. Napanangara in completion lash nga kat na phone lagi mange. Ara kat we na mamit nga faka kat te folok na scripture. Makaslan gata.
choose nga explicitly identify Jesus. Lapa nga Messiah siya. Revelation ki Old Testament na pa dimdalan nga. Napana nga nakatak ko shamram ki living water siya nga. Elta ka ki Christ. Dahil available na siya kumatlalalfungi. Nara ki nga ko mesom worship som kaksya ka na la. Kat som fong ki Christmas agit tayo furang ila siya tumit ne kata shingle natalik natang ete witu tra itu emit. Makingan ba mange mamalan fail. Basis lem in fact na sin matayan siya announced na siya true worshiper will worship the Father in spirit and truth. So, true worshipers are to be recognized by the way they worship. Kaksigin gat kimalututwo, pelang afla ko ng sildam liliban. Men alle shui kaksigin gat. Masinga taga bemanet lang andi. Ngada fat na sil tamlay treskal yei kosmasomla. Mungkilam ta bangun yakaya ngam ni ifum ti suman na sin mitkusana no phone. Ni sila ngalle ke kondaka getla radio station om from na mic utagot na om from inakay ka. Ni practical living nena yaksima usi kesal sima chisel ran sin matan singan tan singan diak na paela. Elena na kasha singan pa kadina rai ni na. Nangalit ka ila master yan na pa skill ila sambra mo makin picture kasla yung picture lan. Uta ka tawo na install siya na pagkadal dito na pa na chisel ra kaya duty line. Pang makatinin na into ka Bible base usi mas may uskat na kaya mapay siya liki na kadingum ni contrast siya na ingin na kaya sal siya na kaya kata parents kaya kuluk lang siya ma kaya tignata wang tinaw kumne picture siya sal na kaya to siya kadin nila pay na pay la katak ka maman kato in those very few words kadin nila man siya kata kapay ka ti susta kaya ngon orit man yan kastal tamlay me tres kanya na kaya Nene. In fact, nene yang akan relate na kaya. Walang in fact na sila. Takanin full well. Akong yela, may siya kung liya, may siya nga liya. Means of communication siya nga namne, maslo kaya nga nga nala. Mata ka is kaya sila. Pero na kayo. Fiyay kosmasom na nga, ala, siya pa nga liya kung ala, from ito, in kaya siya may plasya. Ang alang siya man, te usin na usin kaya Pahpah na. Pangin makadinin na. Kung nene siya lang, katinara for the last, since 2002, katinara. When, wangin mamuhuli siya ma, taga mo, all scripture is given by inspiration of God singer since 2002. Nara, example sina makin we from la metiki el taga punchline niya tana malan met para kol mangya malan met pakol kat ningin nang ameta sa kawul kadina in Jesus Christ pakol kat kadina ngon man kat inanin kat kay siya long person Christ fast kol pama kadina na siya kay nitakang na siya pel this define a point time si may takang na siya lanan tagarala masing ako la nakitagalan lame ni met patle ako lang nakitagalan lame ni met patle na sa summarize siya masing taga katsaman ke gospel siya taga ni siya muli kat tipeling church pang tipeling church art lang nan ka siya mat siwasi fan na bagan nan ka fellow Pataga misha finchakshina. Long polokas silfaka. Kada sum nanan kayak na yan mo men. Kulangan sum sa pastalan taga lentopok na mo.
it's going to be too late. Now, siya na akyok yung masil fact yan. Masilan ko sa ang ministry nga, Jesus Christ pa, with kat the Holy Spirit pa uso. Ikita na siya nila, katinam take mga, na wangin siyang yung lalanta ka, confront the sin. Pang foretelling siya. Now, at the same time, foretelling siya na keme, ako lang nakita ka lang lame. Pang foretelling siya. Leta ko. Masi makatintasano, rapture siya. Shetes kung sapta ako, singal to, singal aliko. Mana yok siya pa siya man. Katikan mo ilya ke fin katialo na singkat ke, nga na paye ke maul siya. E fin umalu ke nga na paye ke maul siya, kan mo misusta ke nga. So, look forward. Kumakul na. Nakaya kumita na malu ke nga, kaya kumisusta ke nga nga kad, kan, orang masih tikin interest kalau akal menga. Great Commission jenga. Kat in fact, spread the seed, spread the word. Nasin Mwet lasho. Kat am take Jerusalem lasho. Ale su kaksigin gat ke masih batagay ketla ke lain jenga na ke muliti jenga. Inakes makin kat sano ne. Taga jenga wangin may tetalay tagang utak yak jenga. Rapture jenga patenta. That's the next event ke timeline lan God. Na scripture to lungan taga pel na gawa ngay samya. Siya na akor fosingal to lushingal alikor siya korin singan megor lamngal na galamngal akor son singan akor fosin na gato lu takyak 7 years of tribulation singa sikya. Nakatsum second coming. Katagda me siya kada wala Jesus kada reestablish 1,000 kingdoms yama. Some kinyak in the Old Testament. Mga is being fulfilled as we are waiting. Manikla. Nara, we need to get ready. So, rapture, 7 years of tribulation, second coming, 1,000 year of millennium kingdom. Singan na masitukuan pa aksasya. When aksasya yakle pelal noa. Ke eshe taga esok managawa. With that in perspective, look at that truth. Managawa aksasya, managawa yung kasa, fela aksasya siya managawa is sakya siya, kastan ka, meshingan, inusin na si kum na, managawa fela yung so let's not waste our time, energy on things, masakawul yung akatin me, kasmola fat mo, elosya, kasapluman, inkasal. Makumura ke fela siya nga, tamla yung fat na si kash, tefuro ni me kash, entak, elusi ma ikanganan si batsum dieta after for lashin kasao pa elosya mo ulsingan na ketay frongan met kumesta we luti kikiapan met nga eslapel ano nga other hamjel ne banyan ang chat ng tanalu alangan siya ng misengi men abang ya gelala di ba nganan la masi kunok ay no che also pala mana ke wishi ya dela to kenga li na ke mai kekta na si ke cash mo inga one love in kofshima tigin akta yana shish mutan samarje jesus na kastan gat pakaden na gat fingat ta ke kadete elyakin ma wangen shipe menu uniform kan mangan wangen na pa masakawul bangan agad ta ngetang na in manan kat magana pa tram kun Bangin mas mayok sa medam ne. Ang tangoying na kenangan kasi kata nail. Bangin. That's why I'm taking this so personally. Mente nga magana nga li may kata na sikne effect na pa may klasha for so long. Na ingin na generation sa silash nga may mas mising. Long sinam talin lom wang na kumne tesipain me. Menge, manwangan na kalum, ne kalum lang katay finances, katay na syuka din karangin en lasyo, makatil chinches. Mdaki ke manos, kat patimbal lang katay na karangin in, may insiyawo siya na siya. Katay timonin pules. Katay na karangin malangkat. Do all things for the glory of God. Namni, nga fat na pa nga, matayak ya mga kitchen. Nene yan duti matagal tamlay trash color ang atikan
nga le che wo ke is ben ngai ta lang sum nen ka sa nga ki kum den pala pe e fin kum den na shur ke shuk ta kan na shuk le gasla ele ta in che pa ye shuos la kin che wo ye ton la na fon na ma fela sing ka din na ka din wana Mary som na sit at the feet of Jesus Christ ligi na ka din wana Martha som tamnal tres kalim tak sham shamane ka ya na ke leisinem na ke mashallah lapsing na ke meto on kos fostong la kos you cannot serve two masters you can kum tikain kalan sabo lem lu kum tika babala academy kasnan gat academy tika so choice last na ke in rala wise decision got choice last no kasnan gat mukena pa usi ke ngon wal nga alol tamle let go rala me ngai ship them broy mình ngắn đi nó employ lên sang place cái gì cái cái fashion đi nó cái fast uses con na tao mình làm na second na mình tao mình tao cái na akilin mình cái na ngau shoot pela con or some from there Brian Kali fin ko Trish fin ko kan glomalap lumisilipan ki kum ganda ko kaliya glog gas kaleng pe an wi ko minagalena nandal yuli dignis glomalap ki me faklumingi inganak kay gat kaywa les pagena duo kaksin gat ki mulash met nagawa babata ko rumnge tamlel ringston nena dono sin gat ki mulash nagawa glob pe ki Pwacye-John mingain siposak may faklum nga. Ay na damda yuli. Tiginis. Lamlal mitsiyo ngan bain kom. Puminrak nas ko na. Langlash na siyum siya uwan be. Anakilin kom be damda Senorita Malender. Kula na singkat kikas mode. Ay suwas-suwasin akayikat. Kula malapkak sigin gat. Natuwala na. Damda Fräulein Gayvesk. Kula kaksigin lemgat ki molash. Kula peki dagaloman. Nganakilin pe uyash nge. Damda Melissa William. Ang belas na sin siya uwan. Kula malap. Tigin bolin. Jack. Tuwa ba na siyum. At lanay. Siya uwan. Wikumyang Lambert Jackson. Kumrak na Big Islands. Pinpay bangen. Kula malap peki Ashloman. Damda Lisiana. Kula malap ki. Ang liban, bang simit ma nga fakjum mo tayo kung asyo bang niya trace bang ngay wala pa ngay nan ta ko makin pa min nga de oi kum ne alle ke tay kum tamlay mo win kulam na wala siya fakke ni sila nga ne mas ne Julia ore makin pa hinesinga ngay sa o may nga siya kalena kampar nga itamit na kay wakshay na siya ke kat nata bostri kuher kat siseni narek molan mukuntan nge inek tesul pena datang ke nuknuin matayan si manan sa angon ya ngan na chuli from kel chat na mo le lang ai we kan simali unche wo lam wala tamlay chwek ngan trace from we ngan din che wo kung lo man lam na classmate lak ye kalabangan ye kala strong ka kung kulo Mwet ko lalos ki Dushan ya ko ro ba aral da ya namala ka pero si Thompson lumalap tamdahil Lisiana pet ko lumalap ki fak pelom nge ngan ka aglen kom kaksin gat kom be bata kay met inspirasyak pasaya nangamo pa nge met wias ma kadin nan faklo ki kaskaleng ki kasinak kay gat kaywa ngamo me takay nilash mising inakaykat ki ngat pelasha kadin temo kati plus mulan met katsun nge T minus ka P plus ka mema men mana kaywa assuring kata kasi makatorela na kay aksiwas nge elta ka correctiveness from a leadership standpoint
Mayen naki iplan lalal fungia ko siya som nagalu ko siya long elo siya vakla fin ne mo kof shikshi ela ko fastlak sugo nagi wrong navigation wrong course kanin mangan katin law nangepe. So anyways, pangan oye makatashkem jinge Crown Land Ministry point out practices matya biblical. Practices ma taka akawikat. Practices ma taka mana kadinorek manasin Mwet. May dete mo likatle. Kadin na kadin takin si ulan ka ata. Filmat si de lang sikat katinan mo li si Islamains mo ngayon lang sikat. No. Katabal lang sikat to start with. Napanang ara masilan gat nge elmas was pae si bakta kaleming elmas was pae si. Wangen ma efat tafung leke. Finas ma tafung le mamwetara. Napanang ara human error magadak kaleming because she was a take it on a level that is dangerous. Level jingan ba kung te kasha with Morella naksiwas sila kung tanang shoppo inga and so sham kun in another tone. Tiban may kasha kada. But that kalimi mga limdaleke mayen, it's been around for the last 40 years. It needs to go. It needs to go. But tali pisindalik na tashma kadalikiya kaya apostasy siya. Kat pana kat palang Kovin ba kantahin si Wu ngat ang nipeng account loman ngat ang matawag na loman ngat ang liel loman nila fakya mana kayo ang reversible kit ni sila nga it's reversible kung niyan Merke tamlipan Washington ako na America, Washington na York. Dal number 1 ke cash mo ita ke emergency. Washington follow up in connect misingin apa. Na ke maintenance na ke karangan niya dal ta na woke. Nanganan ka life wata na mayin malak kung Washington. De delfin ni usyo nung kadinan ko na klame nung era na ke manush. Meron no kumsinge na kemunuk. Okay nga namla, may sikya kaya ako singe. Kaya may salapan siya singe na may kumkikonek kayo. May kumaraki makum araki. Na fin ko mo siya unos singe nga nusom num. Na nga tuwing nga nga mutakening. So, usya nagikastan ka ito. Mashi was kawil jibang. Lorela Manos, elita in a lasha, elit panda, fucking shells, country young. Katlas ko roshing so manile. Skinan ka belging ako me. O kyakat lagi kastan gata. Esha ka airport. Efo, daw tiyak de lang weapon jibang. Weapon vacation ka. Kapta si pala lose ka. Papa si pala. Skinan ka. Amen. Kung ito pa sila, TSM, may kung kapta siya. En nagawam sumam kosro. O tilyang negi en wuklel ngan. Inkan ko nagmasyo. Samsung charging of agapangan. Sila nila. Dili kung kapta sila. Kung finger lock and load, kung lock and load kigaslan ka. Mwet locked into you. Na sano lem den tram na siyo. Na len fact na siyong begumin luti. Tram. Na relan priority si lumbang. Na fact na pa yung kan refer siya mga tashkeng. Lako masinat ga issue ke finances, divorce, mga pelikas nga ilyakin merat lako. Maki mo yung lakak-lak. Ngapa mo lakang natinin lakak finan Washington nga lisa. Ngamda nga yang nga limekos. Ngapa nga ngam ka na pa mugul mo ula.
Pasya-flying ako nekta na. Kasi lega ta manga sinabangaging matira mange. Praise God. Na yan si fan na kan sumnawe pa. I can only go up. Ngayon ang sumsukol. Na siya may ngan kaleng ngayon ang fakulon sin kat. Yok lagi na gawa pa. Ang sangkulon sin tayo kiya ka. Kinistan. Lame ang aurela. Kasi lang jikngi. Nga't tigat advantage kita. Ingin nga ito kalmiye. Ilangan na silbata. Ilalte na fakaw ki. Basta siya klalo lang. O ingi. Complain. I mean, minute, second kung gat alulal. So complain sin dapat maganek ya ko. Ilalte na fakaw. Galsumi na ki. Basta siya klalo lang. O ingi na. Malang sin mo. Pwaye nga sumin na. Napapalang kung dili na kulul siya pa kung bayak yaksingan. Nga sumi mo yan. Kasing ang dafang sil tamlipan nga efakalem. Efakalem. Pakikaslan. Kasi pas kawaklom siya to. Kasi pas siya ulom ke Facebook. Efakalem. When the coin gets tough, Mata kang ligi ko. Efakalem. Na mo iti cash taga click like ka share. Efakalem. Inland siya efakalem. Mga cash sila nga kapun cash. Efakalem. Naramdahan kaya ka fact na si kailangan. Kaya ultimatum sila sin si kailangan. Kung di ngat na lang si kumakain na. Apa kumtung kumanam pul ko ilan ko rosi. Ake poli kumle. Mavashting a masjek. Na pelvo ulalin futung yaw fast na met. Ulala silala. Na pa asam-sam na silke. Akum kulang walap. Mayan ki nga masya, akum din na siyak-sikla. Kakumamisya nga. Ako mga ilangan na sik. Kumikek lang. Right there, kumilin narrative flash. Ngali, yun na, pasmat nga siya. Kung fakya, uy, bangay, balen misya, bangay. Ang pala mga nindisal ka misya lasya. Gaskat fakla yak, misya Natalik yule, enganek, som na yun kat. Kaya siya tingin masyawas pa ilala. Wangin la siya play me Mwet, Mwet para lang aptat yung gimangay. Take ownership of your life. Napanayalo siya lungulakos kan niyam. Patok to ka kan, kiboxing. May nga siya refer siya mga siya Pin pa nag-magnesium, mga kainis ke fukunsiak ke magnesium. Organically, yes. Bangay, organically, not chemically, organically. Nage iron, menga kay niski mga. Mga faka, medical, dahil muna pa yung emergency, the maintenance, at tinalima dahil wuke. Kat pa ito palala siya. Manalal pa. At pa ito palala siya. Matsang may din kiyepe kumle. Para urekle inji fesh. Urekle tiyan nila siya sinal kimat na kayo. Na wangan siya may defactafong le. Efin syuklal met lagi kaslan gat. Urek ma ako singal dolu. Urek my gosh. Ako singal dolu. Hello. Peter Johnson tulay yung dan council. Wanda to joke lang. That to sham na sin Jerusalem. Sham fin ka bangon niyan som sham. Ewan siyang lakan som sham. Pinasa luwa asit bangon niyan som malu. Ewan siyang lakan sham. Men bak maparay na. Siya talaw siya silwiko. Siya silwiko. Ang pangit pa si Madel som nag-council. To sham. Ewan siyang lakan. Para alengan kun. Na ifo kan de sikyak na sikkom. Roma algos fastol uliga siye.
I'll go to will see. Now 8:31. Yes. Ingalil we got second line ka. Tikal me ba. Pinangan na katsum siyo julen dok paraga. Kadinet tala. Finni lasa ko de kan ko tay. Tasakta. Masi wash pay ako mesang aksi wash sila mo chingan. De kom siya karngan kom de shin kom yak kom de patatyang na ki ignorance lala. God bless you. Ako malap ki mulutut sige. Tayan si ma. Dahil mamtayin ko susing Dahil payak pelikas. Kalakron siyan pelikas. Pasikyak ngan. Lemel si wasyos na niyo. In fact, class salvation siya som na nasin met may tamasap kanji Nicodemus ma. Tepe na ito ke. Nicodemus represent Pharisee. 11 na metlash matuluti la malu matena ita maluti atuyak. Tekan capture ni mang na shuang luti na banang tekan gigasan God. Free discipleship program jibang Tekan lip trace take notes but sham gum rakan si masikeki me rekmas nga likos. Perea. Perea. Compare mga li. Perea. Nila kaya ni fact check imang. Ako lang malap tong lipan katakalin mutlash nga dari. Kuna room an faklaman. We compare le kaliye fakat fa pasilip. Fact na may tingin ko kulo malap tamlay. Kulo malap. Anchi blessings na siya kaya wa mitigat pasilip. Kulo kikata ni kilusa singa. Unsa ko am dalang si Matawin siya kayak pemit, molom siya. Nara, akay ko, kat na kayo tagay ni, ngan kisarap na kayo, masikyakin mula siya. Karas na rin Jesus. Kat papatamasin ka siya, kat kilo malap na siya. Kumusya ki, oyen lang siya na siya flashing. Illal, the living water. Ay pa na kuf si mataga kiunonin kuf matal si ma pasalla tet siya molyak mo layla lutilas misingi kat papa ingan ka pasallain siyan anasisish makong ta kay ni ke elya lagi finances ka ki merat la ka ki masla wangan mau pay room kadin ka obediently shikum benganalen pray na siya Now na kayo, katika na pray, kimakat askya na siya. Kat kula malap, na kumkat siya provide, kat siya yok lang sila. Katlalal fungikom. Katlalal fungiki man mawen na tumil akfas sila. Katlalal fungiki oyen lang siya, makat lututkin. Kimatayin ko siya. Kimat mas masom na ro. Inonwela. Compassion lang, na sinmayta. Tutika di kastam tanin siyas. Kadingan fakak masiwas paelo makat papa. Kat ngisesyung COVID mode siyang Kumin esin na siyas penganalin. Katako lang fasak likipa siyang katalan na isin siyawo kimadututubo. Kulo malap kimadutiarulas. Kaya lamis lipan. Damlan siya siyang siya mikesta na silka dinakilin. La kaslom ireli kikishia Thessalonica lemekos longol tolu sin maita ta wangen simet ken defect kaslom nakmanas na sishke dahong lalashingi tiovel daklegi kaslom nakmanas na sishke nganili daklegi gashi section mainge usi maita na sish yang au somla kat fong welna kat ngishe kumin flokun kat ngi masiwas paelom Ikesa na siya kadin fakak na sinmatbuya siya. Kadita la oye singi. It's a lonely call. Tasakta. Kung bangon kat kain na fakak kimasyos pa ilong. Kainim kat papatamash. Layla kalang pakutin. Sisin silang ang dalamin wikat. Amen. Ay, klamalap ki. Tagani ki pesi nga. Ang kali ki unsukong Amen na po. Amen. Kung klamalap. Unsin kat ki. Klamalap. 네, 아가달래 그냥 포랑하고 시원스 공에.
Katalle. Placing na pa kung lumalap. Ay, launching card. Ang confirmation niya. Masaplak na sinlim sa aking lang mawawayak back na sin Maliye may tewa mo na kaduging may kayo kaywa Bayina kadil po mga kaywa Doshna nakito ashton yoni Yok yok elik fosh nga hinna na